Ngayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni ngokuphakama uNyazi Lwezulu. Socela ubaba uMshumayeli uThusi asifundele umthandazo wesabatha inkosi yombusisa. Amen. Inkumbuzo yezidulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bonke nuthi ufa Nazarethani inuga sibona inhlanhla yesoni yasathela semthini namhlanje lenhlanhla ehlele mina ehlele wena wasongela phakathi komuzi omkhulu ngawo ngosabeni. Amen. Sibona ukuraza abaqala unyathela nje kumuzi wasezulwini baqala ukuzingoba umqala lo uhamba wathi senzobalanda mina shembe lapho afika khona umvalo omhlaba awafika phishawila ngafika emanzini amathutshulwa asebalanda abantu bakemanxiweni kepha senyoza lapha ekhaleni bathatha babeka ngaphandle komuzi bawongena phela ngani ngane zabo nempilo ayisenyameni. Amen. Uthe lokho kuze babeke komuzi kufanele kwenziwe njani. Amen. Sibona namhlanje sezingafika engathi-ke ungena kwithola lenkosi ngaba isibusiso yakhona. Amen. Sesodlalela ukujwaya abantwana benkosi ukuthi labo ababenenhlanhla abamndeni yabo ibathumile ngalo muzi ibatshela ngalo muzi ithembekile sohlala ekhaya lemphefumulo jabulani ngifika ekhaya lemphefumulo zulalela ukujwaya manje usume usitshela ukuthi itheni imindeni yakho ngalo muzi kuba amakhosi onke asezulwini ngezinkosi zonke kubathuma thina thindana zokuhlala ekhaya lemphefumulo nokuthi imqangane ekhaya lemphefumulo yokuthi manje ekhaya lenkosi. Amen. Umuntu uyazisho ukhamala impizwe ngaphansi kwayinkosi ebesengena endaweni mawafika umbhobho ufuna umbhobho yaqhamuka angene endaweni umuntu uzobane apha esizweni babe banengale umama nawe katsheni wabadulu namukhosazana bayekhona ethunyini unelungelo ukusuka inkulumo nawo. Amen. Umuntu uyapha amazibike ukuthi uqhamuka impizwe ngaphansi kwayinkosi ebesengena endaweni. Amen. Wonke umuntu okhona phambi kwenkosi nabo bayaqonda bemhlophe babethunyiwe nabo ngomdlalo yilithuba libasho bathethitheni indlela kwalo muzi. Amen.
umuntu amemeze njengoba ngimemeze nje. Amen. Thandeora ingcwele. Xulu lo wasemthunzini ongoye ebukhosini basemanzimeli. Bantwana benkosi uthi umshumayeli uSulumane ukhona ukuzuza inhlanhla yesonto. ngoJanuwari wayizolo sizohambela uyingcwele olwentabeni yasekhenani. Sithe nje sesisuka esiteshini sokugcina sesiyongena phakathi kwentaba engcwele sizodlula ebambisanani umzilo oyingcwele. Ngase ngihambise kwexhege kudala ngisavuma ngihambe angazi nje yini. Njembe sikanda phansi kanti umshumayeli walapha ekhaya lemphefumulo uMajiya uyangibona. Wase ubhoya wami wetshethe enqokola nje emningelele. Kanti ukonda bayithintaba kaboni. Ake sihlekela khona bese singena ngaphakathi ebambisanani. Uthe ubaba mayemi lapha epulpete ephethe isihlangu sakhe esimhlophe sokuphebeza izitha zethu ebamba ugqoko lodolozela ukhokho lethu. Zingena indlamakho zezulu ithutheleka phakathi wentaba engcwele seyikhatheleza udala. Hayi kwasho ukuthi isisu nasesila sithi manje ukhulusa ngawo phakathi kwabantu. Uthe lapha ngiphenduka khona ngithi ngiyabaleka manje ngiyosithela ngale esweni samagwababa. Hawu isihlahla lezi ihlahla lapha ebambisanani sangithi pe esweni. Hawu sekuyabalekali sengiyaphuphutela ngalibona ngeselodwa inje usithela kwasho ukuthi indoda engizibamba umsindo phakathi izongibambelela ngangedlula yoshona kali kuhambani yona sengiholwa ngengalo noma sembuya asaboni lutho angamlele ngaze ngathatha ngokugitsheza emotweni lapho ensuze egcwensa asaboni lutho nje. Abababuka babona ukuthi umakhathini lezona ngoba kunabantu abakwazi ukufaka ngamanga ngamathola umuntu makhathini ungasondezi kakhulu ngoba sifuna ukubuza. Amen. Uma ke sengilapha kwaMshu ngase ngiyala ababa ngitshela lisozoba ngoba seliyabhunza futhi inyembezi angikwazi ukubona noma liphathakile noma liphathakile. Ngabhava nje bafika uthongo ngalala ngaphapha ngo-5 lutho leliso liyababa alivumi lutho asaboni lutho ke manje lokwangempela asaphuza ubangiganise ugesi. Uthe mayesuse mlele uthe ukuthatha kokusa ngase ngihlangana nendoda esibonakala esweni. Yeyi inkulu indaba ehlangane ngaba ngcwele. Indoda ikhuma imoto yabona izimoto zakudala edakusana. Le ndoda ihamba ngo-opposite side iphambana ney'moto. Le ndoda imithi ihlangane neloli into eliviki iloli le moto ivele ingene ishutela ngaphansi kweloli. Bese ngigijima ngiye kuleli loli lokhu ngimhosha. Uma ngimhosha vele ngimthethisa. Hawu baba uzocishe ufa kangaka yini lapho uyaphi? Ithi le ndoda ngiya ekhaya lemphefumulo. Hawu uyakwenzani? Ithi ngihambisa iy'mbuzi embili owathi wena uzoyihambisa ngoDisemba uqamamanga wangayihambisa. Imali wayithatha wayidla wena imali esasikunikeze yona wangayihambisa ngihambisa yona. Ngihoshe le ndoda bese ngithi ayi asisengenyele manje ngoba ngiyazazi ngaphela ngani umntana umfana ngicabula bona ngesikhathi ngijabula nami ngiyajabula kanti ngaphesheya kwethu ungajatshuwe. Uma sengihoshi sengibuyela ekuqaleni sengithi manje asikhudluze le moto. Uma sikhudluze beyishayisa enye imoto futhi. Hawu ngiyibona ndoda yakithi bendoda yabantu ngiyibona kuphela ngiyazi ukuba ngiyabona amadoda amadala ukuthi ungabona ngenswebu ngokufana nobaba. Ibesithi hawu kanti awubona emehlweni wena washayisa enye imoto na. Ithi le ndoda ivele ihlabelele sasingena ngasentabeni kunganjengo kwelungu isavuka ibhakade ibisibuka ibuka epulpiti njengoba ngilimale ebuka epulpiti. Ithi mina ngafa amehlo ngafa ngiphume amehlo. Awuboni yini wena nehlakhe selekhala inyembezi
uma umuntu ebukana nawe wesula amehlo ube sengathi amehlo akangcolile uthi yimi ngafa amehlo yebona uthi-ke sengibuda ngiyihambisele mina lezi mbuzi ngoba ngifuna ukuyihambisa cha abantu benkosi ngase ngiqala ntatazela bekuzo ubuhlungu manje ngase ngiyiqoqa ngithaza kusondele nje kwaze kuvele enye indoda ivele indoda ikhona ubomvu lapha emakhaleni phuma ngamakhala ubomvu kuhlaza cwele hawuyini wenze njani na ithe ngibalekela ukuthi ungaze uhambise lezi mbuzi zokugcina ungaze uyikhulume indaba yami awunganaka yini wena mawumi nomuntu ngixoxa umuntu njalo esule emakhaleni engathi amakhala akangcolile uthi yini ngisuke phezu bomvu ebese ngashawa mina ngophela ngaphakathi batwana benkosi sendabeni enkulu ngisho ukuthi-ke bangcwele amavini ethuba namhlanje ngiyobonga okuzuza intathu ukuthi uphinde umndeni wakithi uvume uhlangane siphinde siyise ngoba basibhimbile ukuthi cha alani ihambise sekothi-ke ngalowo langa-ke senokucela konke emthele ukucela kodwa zihambiseni lezi mbuzi ngoba nina beningazi ngathi benigcina ukhokho namhlanje ubutheni igidi okuthiwa ivelaphi eburundi lapho kudabwa khona umuntu wakwaxulu bangcwele benkosi njengoba sila sebathi labashumayeli abaphambi wethu uNkulunkulu engahamba ngoba noma ubani siyamvukela isono omunye egcine seyohlala ngomunye komunye ekhuluma amanga ekukhuluma indaba yakubo ilokho izikhawu zezinto ezenkosi ushembe lapho engambona khona ngangathi ushembe uNyazi Lwezulu uyakwazi ukushaya uCrane kodwa ngambona eshaya uCrane lo wasehofu lo kuthiwa i-Rail Mountain ugijima phezulu uNyazi Lwezulu ufake isuti lafaka i-reflective vest ngaphe kwesuti ugijima phezulu bese lehlisa indoda yehle ishone phansi ekhwanini ifike bayidonsa abantu abawumile ibhucu ibathi tilikiti ibadonsa abantu manje ngididekile ngibaleka kuyahlatshelelwa ngale kuthiwa nangu ufale ezanemphefumulo ziyakhala iguphi manje abadonsa badikicela mambuza kwenze njani lithizwe emoyeni ushebe ukhipha abantu bakini abafela odakeni abantu bakini ekade bebhajwe ekhwanini amen namhlanje senginikile emsamo sinabanye wethu sesinikile emsamo sokuba sizekhala imphefumulo nempahla sekuvele indoda iphuma phansi epophomeni amazi noma yayihamba yokwethwasani noma ukuhloli yavuleka iqembu yakhona phekotephekepopomo makabongoshela ngibonga nezizwa zawethu lapha oluthokozisi engiphethe indaba enkulu ngeke ngisangishilo indaba eyodwa engangaboshelwa yona ufika khona umfowethu lapha ngamva ngibana futhi igama uthunya yena ephila uthunya kimi uthi hamba umbuzo umnewenu ukuthi mhla enikela nemhla nikela wakhuluma wathini mhla niphethe impahla ngase ngiphendula ngathi cha angikhulumanga sasibhizi phela sisebenza njengabashumayeli bathi laba uyabona-ke uzoshawa unekuqeda ushawa ngoba kunezinto abangakwazanga ukuyikhuluma esasiyiphathise wena awuyikhuluma ngani sisazophinda ngiyabonga osibuseni uzweni noma lapha kwenu umuntu wakho yena lo ngizoyikhuluma lana ngizoyikhuluma ngosenzo lesibili ushena ngoba ukuyikhuluma kwabo ngenze ukuba ngigcine sengisejele uqobo ngiphuma eHammersdale kwikhaya elinezinto ezimbi kakhulu ngikhulele emndenini wezangoma ugogo izangoma kanye nomama uyizangoma kepha ngisanda kuthola lo nyaka odlule ukuba njena lapha ekhaya kunezigubhu futhi kuney'mfihlo ey'nzima kabi ukuze ekhaya lomphefumulo sengize kathathu lokhu usuku lami lesithathu ngize ekhaya lomphefumulo sekukaningi livele ikhaya lomphefumulo ngibona abantu abaningi beme phambi kwenkosi inkosi bageza inkosi uNyazi ngize lana njena ngoba
ngize lana nje ngoba ngithi ngizobika lolu sizi ngoba ngithi ngizothola usizo ngihamba lana noma wami. Ekhaya ugogo lona uzala umama watshala ngathi noma. Lokho sikubona emaphushweni ngoba isho inkosi ezivile ezaya nephambili zaze zasho empushweni zaze zathi lomfazi ukhohlakele. Ngoba isho nesibongo nayo indaba esibongo ukuthi sisaba bogomo ithongo yaphilisa le. Ngokuba ekhaya ngokuba kulolu lwesibili oludlule nengiye ephambili ngiyonikelela le ndlela engizoyithatha la. Ekubuyeni kwami umama useyaphupha. Uphupha engathi kunyuka indaba le yasehleni benyuka naba abantu abakumeyiwa kubo komande bama. Naba nembozi baboshwe esihlahleni. Emva kwalapho usebona umkhulu kwigumbi konela omunye umuzi wabokhoma hayi lapho ngoba abantu abadala basekho khona baphuma kudala. Befika lapho ungena kwigumbi lelo gumbi lelo kundlaliwe phansi engathi kuziliwe. Sibona umkhulu nokuseyashona uNdletshitshini. Abe athi mntanami angiphathekile kahle. Abuze uba uzindaba. Athi mntanami wena awuyena owami ngowabamthetho. Uma wakho wathwala ngawe. Umana esathuswe yilo phinde kuqhamuke u-anti Muna. Efike athi mntanami wasinikelela. Sebephumile abanye kodwa bangiphumile. Ngifuna iqiniso liphume. Emva kwalapho usiyabona umama nangena ugogo. Engathi endaweni egcwele amanzi. Nangu ugogo bese ngaphansi kwamanzi uvumbuke umalume lona owadotshulayo walahleka. Ewuvumbukeni umama ambuke engathi ugogo nalana ubheke izikhwama zakhe yajuluka. Umama ambuze ukuthi mawenzani bese ethi ugogo mntanami ungowabamthetho. Ubawe umthethwa wathi angothwala ngendodakazi yami yokuqala. Sixoxa nje ekhaya singabantu ababi ngokuba besifisa uyilungisa lento lena ngokuba ngabe ngathi mina kwavumela uzwe ekhaya lomphefumulo. Kwahamba leyo nto yamele ihoxisa kulo wensizekile lana yakhulunywa ngo-Agasti unyaka odlule kuze kube manje akakwenziwa lokho. Kodwa ekwenzeka lokho lana enqasha khona ngihlala kuthonyela ngezilwane imphuphu ubalihlobo lwayo. Ngenxa yokuthi neleqiniso leli abafuni liphume. Bekunawo uba ngiphuphe izigubhu njalo ngiphuphe isigubhu esigodlweni sakhe isigubhu sokuthwala uzibeke kathathu uyaphupha ngena phakathi ngiyasibulala. Sengithangize lana ngoba imali eyokuba ngiyithenge noma ngithenge imbuzi yodwa ikhona. Kepha indawo kepha ekungenawo umsamo ekhaya. Mengicela kuba umshumayeli ukuba ngithole indlela engingalungisa ngayo yonke lento ngoba ekhaya abazimisele ngokulungisa konke lokho. Ngoba vele yibo abazuza ukubona konke ngoba mesithi masenze umsebenzi kuzodlula uthole omunye kuzothi masenze umcimbi uzobona izinhlanhla sezithola omunye nasemaphushweni isikhombisa. Nomntanami omncane owaphuphumayo ngathi ngimenzela izimfanelo kwabe sethwetshula naye. Kwanayo ingubo lena engazalwa ngembethe ngathi ngimbula nayo yathwetshula. Sekwaningi ngiyiphupha inkosi ezalala ephakameni. Sekwaningi ngiyiphupha inkosi ezalala ephakameni. Inkosi enhlanzini bazokuchazela abashumayeli. Ngibingelela ibandla lamaNazaretha. Ngibuya eMthatha eMpuma Koloni. Ngiqala ukuhlangana ukuza kubandla lamaNazaretha nahlangana noNyazi. Ngafika nanikela mase ngilala ekuseni lafika uNyazi kumi lathi nami ngingeni eMthatha sengifikile eMthatha.
Ngingenile-ke ngembuzo embili la imbuzo embili. Kodwa yona nto kakhulu engicela ukuyikhuluma kakhulu ukuthi kwafika ikhehle kumi le. Lathi leli khehle liza kumina ukuthi lihlanganise nabantwana balo. Phaya ekhaya-ke sahamba sasuka kwizwidala ngesikhathi sehamba kithi. Sabuyela kwenye indawo engenye. So umzuzu omkhulu kakhulu. So lathi licela kum ukuthi lihlanganiseke nefamily yalo. So into engizayicela ukuthi liphinde licacise uba ndiyenze kanjani loo nto lingubani loo nto ngoba lalibuzo imibuzo kodwa kokunye nokunye andinayo impendulo yami. Okwesibini khona ikhehle lafika futhi kum kodwa lizange lafika nje kalifika lizange lacacisa uba lingubani lizange lathetha. Inkosi kusize lokhu sendisicelile. So ndiyacela ukuthi bandikhanyisele ukuthi ngenze kanjani yebiphi. Okokugcina ngiyobafaka ekhaya ngicela banikeze amandla ukuthi le mbuzo ngoba sendiyikhokhile ezimbili baphinde banikeze amandla ukuthi ngiqhubeke ngiqhube lezi ntathu ngakasigodi. Bese ngikhombisa ukuthi kanti bangenise ekhaya ndibangenise kanjani kweliphi ikhaya kanjani yakuleyo. Ngakhetha inkosi uNyazi Lwezulu. Amen. Ngingumsa wakhe wakaXulu. Ngakhe ngaphansi kwenkosi uGumede Stenga. Lephathathwa lomuzi ngithunywe imindeni yami emithathu. Ngizoqala ngithunywe uNkulunkulu. uNkulunkulu wakulomuzi awukuze phakathi kwalomuzi. Bani uNkulunkulu walomuzi ngoba baningi oNkulunkulu emhlabeni. Shembe uNyazi Lwezulu. Uthi angibuza ukuthi kubonakala ngani ukuthi nizwile ukuthi akwakhiwe lomuzi phakathi kwalomuzi ekhaya lomphefumulo. Ngoba lomuzi ekuthoma wakhiwe imizi yonke ephansi kwalomhlaba, hayi ukuthi wakhiwa abantu bala ekhaya lomphefumulo kuphela. Amen. Bese ngiphathiswa ngabangabe kwethuna, hayi imindeni yami kuphela, imindeni yethu sonke. Babhekise kubashumayeli. Bathi bashumayeli, kanti liphi ivangeli elishumayelayo nina? Ngoba thina sifuna leli vangeli elishumayelwa ekhaya lomphefumulo elemndeni. Ayibonge inkosi. Bese bethi bantwana bakaNkulunkulu, nina ikhonzi enikwaziyo nokwazi ukugxeka abashumayeli. Namhlanje umshumayeli bephethe kahle inkonzo. Ulela sabathi elandelayo umshumayeli bengemuhle kwenze njani? Lokho emithunyiwe lapha ekhaya alikwenzi. Ayibonge inkosi. Bese ngena emndenini wakithi ekhaya komama eBantuli. Bangithumile lapha ekhaya ngoDisemba ngawenza umsebenzi wabo wesigaba sokuqala. Base befika kimi bethi siyacela mzukulu ukuba siyosebenza ekhaya lomphefumulo ngoba bekade siyisizwe esigula kakhulu sesiyaphila. Ushengu sesiphilisile. Base ngizake lapha ekhaya sengihamba nembuzi kaMhlongo eyimbili engakhulela kuye ngase ngimlenzela umsebenzi wakhe. Base ngihlala ngisebenza la ekhaya. Base ngithola iholo engabo 18,000. Ayibonge inkosi. Bese kuzoba umndeni kaNjomane ngicela intethelelo embuzini ezinye bebengithume zona. Imbuzi zithola umkhuhlane zase ziyafa. Sengizocela kube ngithethelele ngiphinde ngiqhubekele phambili ngithenge ezinye. Ngoba ngeke ngisakwazi ukulanda imali umuntu angibuyisele ngesikhathi. Ayibonge inkosi. Bese ngiza emndenini kaZunezwayo obuholwa inkosi ilanga libalele. Othe mefika kimi wathi mzukulu mina beniyinkosi esizwe sala ekhaya. Kepha-ke la ekhaya bekushaya abantu kuyikagodoza igazi. Ngicela ungithathele lembuzi ungijimisele kushembe ekhaya lomphefumulo ubaba uNyazi Lwezulu. Ngase ngikwenza-ke bangcwele ngithe ngisayilethile imbuzi kwaphela amasonto amabili wayesebuya ubaba uNyazi Lwezulu wathi ngithi ngifihleleni lo muntu. Ngase ngixakeka yena ukuthi ubani manje ufihlwayo. Uthe kuzoba yisonto kwasekufika inkosana isizothatha nawo umqhele kimi endlini yangenhla bese ngiyibuza ukuthi cha lo mqhele uyaphi? Ithi inkosana cha umqhele udingwa amakhosi. Ngithi kwenze njani? Besithi hayi ukhona ozokuchazela. Mangithi yayilandela le nkosana bese ngithola intethelelo. Ithi kimi kanti wena wazi yini ukuthi kuzoba nomngcwabo wenkosi ilanga libalele? Bese ngithi mina ayi bengazi.
bese abantwana bakaNkulunkulu uthe mabafikisa abantu bese yakhathala phakathi komuzi wakithi bese kufikela ubuthongo ithe mangilele isibona ngathi ngilapha phakathi ekhaya lomphefumulo lapho abantwana bakaNkulunkulu ehlala khona amakhosi uhlala ondaba ezitha lapho kwakukhona inkosi ubaba uMangosuthu uThelezi ehleli namabutho uma ngithi ngiyasondela bese kuthiwa umngcwabo kamkhulu wakho bese ngithi mina angikaze ngibone ngisho ekuzalweni kwami bese qhamuka lensizwa emhlophe bese ngiyibuka icishiwe umfanekiso wami bese seliguqa phambi kwababa uThelezi ithi seyahamba senofica phambili ishini iphuma nganali isango bese ethi ubaba uThelezi awasukuma amabutho ebesukuma amabutho usukuma amakhosi onke evunuliwe athi siyohlangana emgwaqeni omkhulu iworkshop bese siyofihla inkosi ilanga libalele uma sifihliwe inkosi selafika lesibonakaliso uthi uNkulunkulu mzukulu ngilinde akakangeni egodini uma sengenile egodini ngizobuya ngize kuwe yathanda wanakho sedakhombisa ukuthi uNkulunkulu njengoba bengcwatshwa wafela ezintabeni ezimpini zasendulo njengoba bami ngikhule ngibona bonke bebefele ezintabeni lezinto ezithize amen bese ngicela inhlambuluko kunembuzi enhlambuluko ebikade ikhulunywa umndeni ithembi lakulela sebasedlule wasafika uNkulunkulu baba uNyazi Lwezulu wathi inhlambuluko elakini yaziwa yimina kuphela ayibonge inkosi ubaba uNyazi Lwezulu uthe ngizozala kulesine wabesefika umenzi wezinto zonke wathi yini kulomuntu lakini owahamba esizukulwaneni esikude owayethobula abantu iyona inhlambuluko lakini ayibonge inkosi zabonga amazwi abusisa uNkulunkulu amen upha mama kuhle abancane manazaletha ingcwele lo uguqe phambi kwenu umfana wasakane safika la ethempelini sithunyiwe siphethe iy'nkuleko eziwu-12 zaziwu-14 zona eziwu-2 ngagcina sengithi ngicela ukufakela phezu kwazo ebese ababekhona ngaleyo mini leyo kwathi ithuba kungasatholakali ukuthi sikhulume ubasafika sababa emgwaqweni sakayithola inkonzo yasekuseni uma sengiza lapho kwasumndeni sekukhona ngabe iy'nkonzo singawona amanazana kasonke ngase ngicela kumshumayeli uMajeyi ukuthi sihamba sumndeni wasinakhanya kodwa ngibona athi ithuba ngeke salithole umbhobho wasawalelekayo ohlangotheni lomama wasethi angilindi umbhobho uzobuya banxele wabuya umbhobho walo hlangotheni kodwa ngikwazanga ukusukuma ngoba ngase ngibona ibhayisikobho yasezulwini ngihleli khona lapha ngathi ngisahlezi lapha kwafika into athi ubuthongo engelibo ngathi ithi ngibuka phezulu ngabona umbhobho osuka phezulu onjengoshemulelo wamafemu ngawubona la ukuthi nakhona phezulu ngawubona futhi phansi emkhathini ofika khona la phansi emhlabathini wehla into eyibhola phakathi ngengqika enkulu egcwele lo mbhobho leyehliza la phansi emhlabeni ngathi ngisayibuka ngase ngiyicikisa amehlo ukuthi awunaku sengizophuma lapha sengihlanya mina bawuthina abantu esihamba labo ohamba labantu abanye bezinye iy'nkonzo bawuguda onyaka ophelile banxele ngathi ngisacabanga lokho umbhobho usubuyile usungahamba mina ngisabona lokho ngikuwayo kwedlula kwathi bawedlula sekwalela esikhuleka khona iy'mbuzi sasibhunge ngale ngaphesheya kwalomfula ngabona enye imbuzikazi yayiphaka imisasa ngayibona iqabula lapha ekagungwe khona yaphenduka yinkomo yaba liduna likhuluphelelo lajadula liduna leli laze lakongena phakathi emfuleni lakukalabheka lempumalanga umfula wehla nje kanje kwenzakalani kimi ngathi uma ngiphuma ngicela ngizogijima ngeke ngisakusho ngoba ngilapha nje namhlanje ngisuka eBhela ngisuka khona kade ngisuka nje khona manje lo bus 8 ngisuka ethempelini emfuleni ngathi mase ngiphuma sengixoxela ubabe ngasasina sihamba wasumndeni ngithi le mbuzi kade ngiyibona iphenduka ukuba yinkomo le mbuzi leni itshakadulile kodwa le nkomo eyiduna yakazongena lo mfula yophakathi sathi masifika kukhulunywa indaba wasakanya amacala avuka manazaletha iy'mbuzi ngoba zaziwu-12 nje eziyisithupha zathi naseyiphenduka ibe yinkomo yibonkosi ngathi-ke kubaba uyayibona into kade ngiyibona ethempelini ngingalele bengingaphuphi
ngabatshela abangcwele kwathi masisekhaya kwase kubuye ingane zawudadewethu engakholwa lapha yathi kade siyibona ibothe yedwa sakako umuzi yabona abantu bagcola umuzi yathi mayibuza ukuthi hawu kwasikhathane kwenze njani abantu abangaka bengezwanga lutho nje siyesitshele lenkaba kulomsebenzi ithi apho ndivesa kwasesidala ingasazi sathi hayi labantu besekhala emphefumulo bothethelela amacala yathi sebethethelela bangale ezulwini kodwa manje sekusele kuba banemhlawumbe bethethelelane wona benza ihlambuluko ngoba ubona behlanje kulo muzi nje benza leyo hlambuluko ayibonga Nkosi sahlangana abangcwele sayenza leyo hlambuluko kodwa ngonto ayenzekanga kahle ngoba izinto ayikondile kahle eNazaretha sekukhona ukuhlazeka phakathi kwethu aseyona impumbulu esasifesiwe lapho abangcwele mayela ngokuthi ngizoza ngozakungazeli sekuthena namhlanje ngolesine sengishintsha ukuthi angisezi lapha ngase ngibona ngena kwelinye itempeli manje ngiyaqoka njengowenjwayelo athi uNazaretha wami esikhomeni ngawubona umnyama uthethe ukuzunuka umshobhe ngoyimbuzi uNazaretha masibanjena ngithe ngisengibona ngayibona sengilanga ngihlala ethemba lihle ngikhulele ngonawe lapha abangcwele ngisemncane ngisebenzela la eThekwini ngoba sewasebheni kwaqhamuka abavangeli ababili baqhamuka kabe uthini phezulu bathi angekhona lelo ngokuqhamuka lapha ngehla bavunule baphethe ihlanga basebemboza ngoplastiki ngase ngibona ukuthi angize ngoba ithe izwi uma ungaye ekhaya emphefumulo nomntu ethi siyawuthatha lona bangcwele ngizokhuluma kwakade mhlambe ngilanga ulithole elinye ithuba ngicela nangudede inkundla Inkosi usenikuzwile ngiyakhetha uNyazi Lwezulu uzuma lo ubuya kwanobamba enkosini umculo nami ngibonga ubaba omkhulu asebengithathe bazongibeka lapha kade babefika kumina ngiyithathela phansi le ndaba ikhala emphefumulo sengingathola ukuthi nami manje impilo sengengithola ukuthi manje nginey'khathi apho engasaphili khona kahle ngibe sengiza-ke nami lana ufike isalwazi lapha kumina sathi mntanami sukuma masinya wena sifuna ube yitenkulu bantwana benkosi engazi letenkulu ukuthi ngabe yiphi lento abafuna ukuyenza kumina base beveza ukuthi yanalapha ekhala emphefumulo izinto zakho zibhadwe khona zonke sengengahlabi iy'nkomo zawu-4 ngithunyelwa umkhulu ukhona akayibalika akathize ngikulanisi nangiyihlaba lezi nkomo ngathola ukuthi akukho la ngiphumelela khona kodwa ngibona ukuthi hayi usho ukuthi khona la nganukile khona kanti nangempela basekindeni omkhulu siyabapha iy'thebe asizuzi lutho ubese vele umkhulu ngoba ngibekizwa ngingane kuthiwa wayenesiphambo esibi wayithakaphi uhambe ohamba ngambona enhlanhlatha ngimbuza ukuthi uyaphi enhlanhlatha endongweni lapho engekho khona ngithi hayi buye lapho mkhulu ayikho indlela lapho ngapha kubese kuvele ijumbane isiboshwe ngephepha enkulu ngibese ngibona ukuthi nayi into engikhathazayo umkhulu kanti uyena ophethe iy'nto zami ey'ningi ngoba maNazaretha ngiyacela mina kuthiwa ngusomabhiliyoni sengike ngaphupha ngaba ngamabhola sengize ngayaka4 lapha phesheya ngizibona ngiyiphesheya base beveza ukuthi bafuna kube somabhizinisi phesheya nakhona kulelizwe kwaTrustnet kodwa manje inhliziyo yami ibuhlungu ngoba okuningi sengikwenzile kodwa ngifinyelile ngiyacela-ke ngikhulekise bantwana benkosi ngoba namandla sinawo nemndeni ikhulu sinezangoma kwaZulu sinezayoni sinamasalidoro ayikho inkosi engekho khona mina sengithatheka njengomuntu omuntu nangithi ngiyabaqoqa ngithi hayi ake sini kuleya ndawo kuthiwa ikhala emphefumulo kunhlanga zimuka nomoya bashumayeli sicela nisisize uNkulunkulu naye asamukele nangabe siza singebanisi umndeni imndeni ethi ikhulu kakhulu ayivumi sesehluleka naphana ngakade ngafika lapha kodwa nje imndeni yethu igcina sebengona hayi ngiyisitha manje emndenini ngingabulawa noma yini ngiyabonga nankosi usenezulu ngibingelela amaNazaretha amahle ngiphama nokubonga ukhalo esesilihambile phakathi kwaleli ikhaya lomphefumulo kusukela ngo-2022 sikulolu hambo ukufika kwethu kuleli ikhaya lemphefumulo ngizoqala khona
ngike ngigcwalisa ukubonga kwami kahle njoba sesisemaphethelweni manje. Kwafika ubaba kimi ngingalele asekho emhlabeni. Wafika ubaba kimi wakhuluma kodwa ngingamboni ngezwe izwi lakhe. Wathi mntanami njoba ubona izinto zinjena nixabene nabanye abantu abamnonke la ekhaya ninukana. Ilento enayenza kumina mhla ngihamba emhlabeni. Sase singicabanga lento lena ukuthi kambe yini baba uthi mfana wami ilo muthi lona enawusebenzisa ngoba nina ningazi ukuthi mubi ngoba nithi nisiza mina lezwa ubuhlungu bento eyayenzeka kimi ngoba ngahamba ngesandla somuntu engidlisile. Niyakwazi nakwazi lokho nami ngangathi nizama ukulungisa leyo nto. Ngaphela kwenzeka eNazaretha sathi ukuthela kakhulu ukuhamba kobaba sizwa ukuthi udliswe umuntu owumngani wakhe futhi ade simazi behlala naye. Kwafika ukuthi asambe soyibambela ngezandla sesitholile ubufakazi abeza ikonzo lezandla zethu. Sathola enye indlela elula sahamba saya ezazini zomuthi enyakatho. Safike sawuthola umuthi. Bathi lo muthi nofunela imfake wona la emadevini yokuya ebathathe laba abamezelelo. Nangampela sawenza eNazaretha lo muthi samfaka lapho kushuwa khona. Kwaku-2008 uzokhamla yena ngo-2021 ekhuluma lokukhuluma ethi mntanami ngivinjwe yiwona ngathi mangihamba ngiqhamuke emndenini kwathiwa umthakathi nangumthakathi mangiqala semva kwathiwa wena impela nanku umuthi siyawubona kuwena. Uthi-ke ngivinjwe yilowo muthi mntana ndokwanje ngihlale konke enikwenzayo ekhaya ukungaphumeleli. Nimanike nabiza mina njengoba phela nina nazi ukuthi ngangimsula kodwa ngale nto enangenza yona nabe seningingcolisa. Manje nibiza mina yonke into eliyona bese senibiza umthakathi ongangenile ngalena. Okufunani ukwenzeka mntana ayikho inyanga eyolungisa lento ngoba konikwa yizinyanga. Olungiswa emphefumulweni wathi kusemphefumulweni ngangingayazi-ke le ndawo yasekhaya lemphefumulo. Ngase ngikhuluma nomnewethu wathi mnewethu nango inkulumo engiyizwa yokungalela uba bekhuluma kanjena. Wathi hawu ula eMaritzburg wathi ngiyayazi leyo ndawo eyikhaya lemphefumulo. Uqinisile ubaba ikhona lapho kugezwa khona yonke into efana nalena. Nangampela sahlangana-ke siyisisu sikababa seza la ekhaya lemphefumulo. Safike sayithula le nkulumo engiyithulayo. Sase siyalelwa-ke ukuthi asenze kanje nje kubaba umanje yakade elandelisa ngokwenziwayo. Kodwa sabe sibanjwa igama elilodwa ukuthi ngeke sikwazi ukuzenzela sisodwa kufanele ukuthi siqoqe umndeni. Sabona kwasibambezela kakhulu ngoba kuyiyona mgomo wakho nto ifuna sikwenze. Nangampela-ke sahlangana sazama ukuthi into umndeni hhayi ngenhlanhla umndeni wahlangana noma-ke abantu bengayi ngenxanye bengamanzi abanye abaphumelelanga abanye baphumelela. Sase sihlangana saqala sazenza lezi imbuzi lezi. Saqale saletha imbuzi ezintathu. Sithe masilethe intathu sabuya salethe eyodwa. Kuthe kulethwe eyodwa kwase kufika ukuthi asambiseni enye sase siyiphelezela ngeyimbili. Namhlanje ngijabulile ukuzwa ukuthi njengoba sikhiphe imbuzi eziyisithupha thina sazi thina eyesithupha senzela ukuthi uma kukhona ukuyovela sekuyobanjwa yona nangu manje useyichazile wathi belokhu eyibalekela ngoba enzela abantu ukuthi bazothi-ke sekuwuyo ukuthi kahle kahle kulezi iy'ngane ezathi utheka ma izogezwa lezi zamantombazane ukuthi asikwazi ukugeza ney'ngane zabafana yiyo-ke leyesithupha imbuzi efunekayo akade akazukwazi iyikhulume kodwa yona kufanele siyazi ngoba useshile. Ngenhlanhlane kushuthi ey'ndalweni zakithi zenza ukuthi siyikhiphe sesiyabonga kade sixoxa nje sihlale siwumndeni sonke namhlanje size kwamanje sizobi ukuthi-ke sebefikile manje-ke bathi sesingabalanda sebelungile ukuthi-ke sibonga ukuthi le mbuzi yesithupha thina siyikhiphe singayazi kodwa yafika ngenathi ikhahla namhlanje. Sibonga lokho-ke sizocela-ke namhlanje ukuthi sizwe njengoba baqale bafika kumneke umfowethu olamanina wababona bekhishwa bekhutshwa bephuma abantu bekhutshwa hojele inqwaba yabantu kwathiwa hayi sikhipha laba bakwasokhela ababesemajele abanye sesibabeke ngalela sebephumile sebengaphandle bayakhutshwa abanye ukuthi bakhishwa ngaphansi kwendle yakhiwe ngokhonkolo bangaphansi baqhushwa hojele. Kwade kuwunyaka ophelile lapho. Kulo nyaka lona kade sizoya ekhenani ngoJanuwari
ngibuka mina ngibuka ngithi ngimangithi ngiyayibona ngisesibona sele ngibona ngihamba ngemoto yami mangithi ngihamba ngemoto bayangimisa bathi iveni lemoto inqwaba abantu abangangalaba mawubheke ekhenani bathi siye ekhaya sonke uzosilayisha ngithi awu le moto ngeke ibalayisha abantu abangaka bathi sesikhathele ngine lokusikhulume ngonyaka odlula ukuthi sesiphumele nani ithi asikiphe wabona umuntu ophuma ejelezi ohlala emgwaqeni athi nesikiphe ejele sihlelwe lesasinedwa yindaba bayangithethisa ngithi phuma ngizonilayisha kanjani nibaningi kanjena bathi asinandaba songena sonke kule moto lizobhala cona ngizohamba ngibathi ngeke bangena bagcwala bangena ababili ngaphambili ngathi ngingena ngapha endaweni kadriver wangena omunye nami ngeke ngisasala wangena wangivimbela wayokhona wahlala phezu kwekhiya ngangazi ngizohamba kanjani ngithe ngisathi ngiyayinyakazisa imoto yathi ukuhamba cenojani ukwazi ukushintsha kahle kwaqhamuka awomama abaningi ngithi kuneyinkumbulo ebangathi ungabusadlula nje uma usukubona masiye ekhenani sihamba sebephumula omama behleli ngapha nangapha nabo bathi ya le moto lathi singena kuyo nizoma ningathathi umuntu ngeke ihambe nomuntu usisele thina mangithi waqhamuka into navele yazongifundisa isivalo yangikhipha iyama kanje yathi ngaba ngeke le moto izoma ningahambi ngithi nayingane ngaza futhi nayingane ingidelela ngavele ngayikhaphezela abantu yona kanti ngivamisa abantu abadala ngizobuye ngibuye namsebenzi lokuphunyuka kwasunisa kwazathi uyenzani la nti nina niqalele into lena anisafuna ukusala ingane iqinisile sakhipha ibhodlela siyidosha salivula mangithi hayi ngiyezobekele sezalesana samsafa ukhali sizongithele emehlweni ngasusa imoto ngagithi isawasagijima njengemoto sigijima eceleni mangithi sifuna ukungithele emehlweni ngokhali ngibhekele lokhali udlule njalo ukuthi sithi ngcono ngithele mina kungahambi umuntu kunokuthi uhambe lapha sonke sifuna ukuhamba ngagijima hayi waza ukuthi ngehle emotweni ngabona hayi akekho ngizomthatha ngavele ngayithi yani ngoba ayimani imele moto ngaphapha yingakho-ke namhlanje sila uma ngabe sengidlulisele emndenini bakhona abanye basukomo iriver iMaritzburg intshango baningi kakhulu abakhona noma mina ngowakwasokhela empangeni kwesakwamthetho ngokudumisana igama sizocela lokho kuba manje ukuthi yilo kufuneka siyenze ukuba sebefikile-ke amen Nkulunkulu elizweni ngiyakhetha uNyazi Lwezulu inkosi yamaNazaretha aseseni amen ngisukuma bangcwele nentokozo umama babani ulibizo umama uMamkhethwa uganele kwaMdlalose ephosini bakwaMdlalose ekhaya ngilapha ngenjabulo ukufika kwami lapha emzini wemphefumulo nginezibonakaliso eziningi engiyangibona lapha kwaMdlalose amakhosi akhona wasala ngiba nezibonakaliso eziningi engiyibona kuze kwafika ekuthenini indodana yami kuyiyona ethatha ubukhosi ngendlela encane ngakhona iyamangalisa ayikaze ibe khona inkosi encane njengayo kodwa uthe uma ngihleli ngilokhu ngikhuleka ngoba ngikhona phansi kwale nkonzo yamaNazaretha ngikhuleka ngizwa ubaba uNyazi wafika umkhulu ngelinye ilanga wathi mntanami ngicela ungapheli indlu yami lapha ngasesibayeni manje ngaba nokwesaba ukuthi ngoba mina ngumama leli khaya ngizokwenza kanjani ngahlala ngacabanga ngathi kodwa ngithunywe khona kumele ngikwenze manje ngiyayakha indlu bangcwele nginombuzo ukuthi uma sengangenisa ngizokhulunyelwa ubani ngoba mina ngumama uthene evikeni phelile bangcwele kwale sefika umuntu kimi wathi indodana yakho ngicela ukuthi ihambe iyomela lo muzi wakubo ekhameni kwasheni manje engikuphakamisa ukuthi ngithe ngihleli ngingazelele lezi zibonakaliso zingifikele kodwa waseqhamuka umuzi wakwaMbatha ongivuselileyo wafika wathi mama asambe sekhaya emphefumulo bengayazi lendawo bangcwele bengiyazi nendawo kodwa ngendlela engijabule ngakhona konke engikuficayo kuleli khaya ngiyabona ukuthi ilokho
ulethe kwabantu ukuba asondele eduze kaJehova ukuze akwazi ukuthi awulele lo msebenzi awunikwe ngoba ngathi mangivuma ngimbona umncane bakhe ngathi Nkosi asiyo wami ungowakho namanje-ke ngicela ukuthi uNkulunkulu amenze amthambise inhliziyo yakhe ngithi mangibuye ngizokwenza imisebenzi esengiyizwile ukuthi yenziwa kuleli khaya ngibe sengihamba nayo bangcwele inkosi ibusise nizwini amen. Inkosi yasebuhleni ngiyabonga ngisaba ukuzokhuluma ngingaguqa ekuseni lesizukulwane lapha eceleni ngathina siwomama mina ngidabuke entabeni zasebhola esigodini sakabhidla siphethwe inkosi uDlamini uVusindaba ngisuke ngabona uNyazi uhleli laphayana bese ngithi ngizodlulile ngingafika lana ngingaphethe lutho okuyisimayo ngahlala laphayana ngihleli kwafika ubuthongo ngalala ngalesikhathi sekuzophuma inkomo ngesikhathi ngilele kuveza le ndawo ekubeka khona isimayo ekubeka khona konke konzamulela abanikeza abantwana makuveza leyo ndawo kuveza omama bahleli phakathi babehleli omama babhenini bakelile labomama bonke bese ngithi mangivuka lapho esendawo omama bahleli lapha futhi bazovela ukuthi abantwana babo bazophiwa yini nabona abangathina singaphetheni ukuthi abezakwazi ukudla ngashaya uvalo njalo ngase ngihamba kuleso lendlulile ngabheka eTafenkopo ngahamba ngafike ngasebenza uma ngisebenza eTafenkopo lawo babe bekhona uvela mase ngibuya kuseqhamuka ingane yomfana ingikhomba ngomese izongibamba inkunzi mayizongibamba inkunzi lengane ngithuke ngihawu lengane izongibamba inkunzi ngabe ingane yakwabani hayi ngithi sengihambe edrobheni-ke ngithi nayi kusho ukuthi isigebengu bese ngicabanga le ndaba yokuthi mina bengihleli ngingaphethe lutho la ekhaya lemphefumulo mhlawumbe le ngane ngenze ukuthi iphuma khona emva kwaloko bese ngithenga-ke ukuzokupha abantwana ngathenga isimayo ngathenga namashipsi mase ngithengile izolo sefika ubaba uNyazi useyahlala uhlala lapha eceleni angathi ngiguqela esenta mina mangiguqela esenta kanjena uyangibuka ubaba ujikisa ubuso uyangibuka uma engibuka ubaba kuqhamuka umfana wami ngalana ngabobaba umfana wami ukhona umfana wami osebenzayo lo mfana wami sithanda ukungezwani naye ngenxa yokuthi bathaka ngilekelele uyena ozongikhangeza ngikwazi ukulungisa lamacala nabo bonke manje umntanami akayiboni lento ngenxa yokuthi-ke umndeni wami wonke awuyiboni lento esiyihamba kule ndawo sebaningi abantu sebekhulule nomntana wami kakhulu bethi akangilekelele angiphe noma yimali encane ukuze sikwazi ukulungisa okuthile ngoba umncane sewakhuluma naye umntanami akulathi hayi ngikhuluma ngaye kulabantu abakhuluma naye ngiyacela ukuthi-ke kuguqa kwami le ndawo ushembe bese-ke esikhumbula akwazi ukukhulumela naye ngoba amacala ngiwabona maningi siyagula kulezi nsuku kuthangi ngivuke ngingaphilile ngiphethwe amathansela ma ngiphethwe amathansela ngisukile ngayo emalangeni kunomfowethu esaphiwa ubaba wami emalangeni kwathiwa ubaba kanamqala uphiwe yena entabeni zasemangangeni eNdwedwe malazaletha ngilecala ngicela uNkulunkulu wasekhaya mina ngikhumbule namhlanje ngikwazi ukuthetha phambi kaNkulunkulu ngabona esibonakalisweni ngiyisangoma kade ngiyisangoma ngithwasa iminyaka yaze yambili nenyanga eziwu-4 ngingatholi ukuphumelela ngingatholi ukuthi ifike idate yokuphothula yayingasi imalazaletha inkinga engangibhekene nayo ngangithutha imithwalo imihla ngemihla ubusuku nemini
Nalapho lapho ukuthi benza yinto kepha mhla uNkulunkulu asekhayeni ngivule ngitshengisa le ndaba yasekhaya lemphefumulo. Ngoba ngase ngihluphekile kakhulu, imali yayidliwa yimina bethiwa iyabekwa. Kwakuba yimina futhi engibona ukufanele ngiyisebenzise ngoba le ndethi yokuphothula mshuthi angazi ngoba bangafanele ngifike. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga uNkulunkulu mhla engiphuta lo mngoma ngabona ngelinye ilanga ngiphambi kwalomuzi wasilana ekhaya lemphefumulo ngibunda ngaphandle emgwaqweni. Lo mgwaqo wamaNazaretha wawuwamanzi, inkinga la yayikhona ngihamba kuwona ngihambe ngihlabelela ngehla ngithi uNkulunkulu wasephakameni indaba engangiyikhuluma ingoma engangiyihlabelela ngangithi wena uyazi wemkhuluma ukuthi ngoba kanjani ngihamba ngithi ngisalanda namabhayibheli asesengangaze ngawafakile kepha uNkulunkulu wasephakameni wangikhumbula ngeliyana ngase ngisengalikabe ngathi mntanami kule ndaba kade ngihamba kuyona ngihluphekile uthi umntanami wayesekekweza ukuthi wena wayesekhaya lemphefumulo ngokathi wayeselungisela umntanami imbuzi sekufanele ngizobathula ngafika ngale mbuzi ngazobathula ngomuzi wala ekhaya ngangingathembi eManazaretha ukuthi umuntu asuyisangoma uyakwazi ukuyeka phakathi nendawo ngangifika kepha uNkulunkulu wasephakameni wangenzela isimanga ngendlela esengingcono ngayo izinto eziningi ngase ngithula njengoba ngibona eManazaretha ngithule zangobeni zonke kuthiwa ngiyitsheli ukuthi lento ezinto ngaliko abaningi eManazaretha ngibona imindeni yabo izimfethu bona ingodula bona basukelile abantu becela uNkulunkulu wasephakameni abakhumbule bonke benginentaba bengakwazi ukufika ngizobonga bengisaba eManazaretha ngoba ngaphuma bona kepha ngathanda ukujoba le mndeni yakikandlovu mndeni yakithi ngiyabonga umsebenzi engibenzele wona ngilokhu usuka izolo bengidlala engizozala ekhaya ngingenayo imali ngahlanganisa ngithenga babo ngathenga usuthi ngahlukanisela umndeni yakalobe yakandlovu kepha ebusuku bese ngiqashile kodwa eManazaretha ngoba bengikolota ngibona ukuthi nami kodwa ngiphethe kanti uNkulunkulu wasephakameni nemndeni yokwenza kakhulu ngoba ngibona sengiqashile kodwa ingene mhlophe sengilayishile nebhosi esiningi lapho abakikizile khona intombazane ekikiziya ziyakhala ngabuza ngakukhalelani yathi khangkhali injabulo enginayo ngizobonga uNkulunkulu wasephakameni bekile ekhaya ngokwazi ukubonga senkulunkulu yakusiselizwini. Ngiyabingelela kancane enkosini yaseZulu okhulumayo mahadeni ogane kaxulu laba abafika la beshintsha isibongo bakaxulu imindeni sesayimukele ngonyaka ongaphambili kwalophelile. Ngiyabonga sizokuyafika imindeni isisekhaya yathi asoyibongela ekhaya lomphefumulo. Ngicela ukuyibongela kakhulu imindeni yakaxulu, ngiyayibongela kakhulu ekhaya lomphefumulo. Kuthe ngelinye ilanga ingane ihamba endaweni eyisiganga esikhulu yasibona umfula kasikhuluma izwi lathi izwi naselisebenzisa leli plaza anothela impose imnikelo kulo. Uthe mayisathi uyalibuka leli plaza ingane nithini ingane uthi lo mkhulu wathi ukumlandalandela wayoqhamukela elibeni eselidala elizungezwe ngamatshe amakhulu. Kuthe mesingenisiwe imindeni basingitshengisa ukuthi ngachithekelwa akazange. Ngase ngenza ngendlela esenza ngayo ekhaya kodwa ngabona ukuthi ngathi akumukelekanga kahle ngoba le ngane ngike ngabona omunye umntwana wasekhaya ukuthi le ngidephe ingane. Ngabuza kuye ukuthi awuyibheke le ngane ukuthi ubulili buni wasethi intombazane. Ngiyacela-ke ukuthi ukulalela la ekhaya ukuthi uma usulanda imindeni ingane yaphuphuma uyilungisela kanjani izokwazi ukuthi ngiyilungisele. Ngike ngagula ngafona umshumeli majiya wathi ngigulisa ukuthi imindeni la ngizalwa khona angiyilungiselile. Ngithe masengiqala ukulungisa-ke ngilungisele imindeni ngoba nganikela la ekhaya ukuthi ngicela uNkulunkulu ushembe uNyazi Lwezulu angikhanyisele isibongo sala ngizalwa khona. Ngasuthi ngasefika ubhuti wami wahamba kudala wathi esakwahadebe nesakwamabaso la kuzalwa khona uma wami. Ngizowakhonela-ke abakahadebe la kuzalwa khona
mina nasekhaya baba komalume kababa ngikhongele nabakwamamezala wami kanene nakashabala la ngizalwa khona umama kamamezala wami ngikhongele nabakamababa selishemba sikhumbula ngale plaza silithole ugcina-ke lo mama sibuza ngoba udosile wamaphumulo aniphakamise mama udosile wamaphumulo embungulu inkosi ngakhaya bazalwane phamisize mama sibuyise wamaphumulo embungulu inkosi ngakhaya ngizobonga imisebenzi uNkulunkulu angenzele yona mhlambe ngike nizwe ngomama owathi ngo-2017 kade egida ngesonto wafika kwakhe wahlala usuku olulodwa waseyahamba umama wami ngifike ekuhambeni kwakhe emuhle hayi mawukhala sokuvala ma mawukhala nje sokuyekisa ekuhambeni kwakhe ushayile emthandile utheme ebuya wabuya wazibonakalisa ukuthi ubesebenzela uNkulunkulu ngempela ngonyaka odlule ngifikile bazalwane kulo muzi oyingcwele ngifika emva kokuthi umkhulu efikile engitshela ukuthi kunomfowethu abahambile bayonikela ebuhleni babathembisa ukuthi bazobalethela ukumaya ekhaya lomphefumulo bafikile bazobaphinde emuva bengafikanga bona bacela ukuthi ngiphuthumise lokho kumaya la ngempela ngenza njalo ngangenalutho ngaphatanisa kwaphuma ngabazisa wathi waphendula kuyena wayekadeyile wathi wafika ngasishuthi wafika emva kwesikhathi nami ngifike emva kosuku kade bethe angifike ngalo ngithe uma ngifika ngafica umshumayeli wasengichazela ukuthi ngenze njani ngakwazi ukuthi ngenze isigoqo sa-12 nesa-4 ngathi bengiqeda isigoqo sa-4 ekuseni umkhulu wayefaka umnazaretha wakhe omfishane emile phambi kwami esezobonga athi umndeni wakamaphumulo usukhululekile bese sabe sibili ukuthi singene ukuba ufika namhlanje ingaba nathi futhi sesiphinde saphindela emuva ngithele ngibuyela wasithi konke okucela sizokwenzela kona emva kwalokho ufikile uma wangathi ushaya umbani uvuleka ithuna lithi ngiyambheka uma akabhekeli indlela akhazimula ngayo abesithi konke umphefumulo usuzokuthola engathi ngicela abantwana bethu ngicela udadewethu ngiyabala abesebethi omkhulu njengoba kade simusile ihashi ngezizathu zethu sesizokunika manje konke obufuna ngoba bathi sesidale amakhehla yona befanele ayile impi yakho mina ngangiyinkosazana umphathi wamakhosazana umphathi wamohambo wako-antu mamthembu nomaduma edelike bendlela-ke ngayoganya ingongoluza la ushembe phinde wangilanda khona amin ngiyayithuthi inkosi yasePhalamende Lwezulu ubonani wakuzwa isibongo inkosi ngaphansi kwayo uDube Stenga ngizophakamisa umndeni wakuzwayo ngicela ukuthi uNkulunkulu amakhehla akuzwa onke uNkulunkulu awakhumbule ngoba ngikhuluma nje ekhaya akukho abafana babezaliwe abafana bewu-8 kuma ubaba wayezale yedwa uyise bonke abafana bawu-8 badlule emhlabeni sisele sibabili singamantombazane ngiyacela uNkulunkulu belandana laba abafana leyo 1 by 1 belandana omunye lande omunye ngiyacela uNkulunkulu lapha khona zabakhumbule uNkulunkulu kashela oguqe phambi kwenu igama ukwanele wakasimelane ngihlala emzini yathi phansi kwenkosi iqadi kodwa sengihlala lapha ekhaya enkuzuma ekhaya komakamhlongo ngifike lapha enyangeni mangazaletha sekowesithathu ngifika lapha ekhaya lomphefumulo njengoba ngihleli lapha ekhaya kumalume mangazaletha ngikhuluma ngento eyenzeka manje njengoba kuhutshwa umthandazo wesabatha mangazaletha ngifike manje nje ngifikelwa ukukhala nje inhliziyo ibuhlungu kakhulu ngingazi ukuthi kwenziwa yini mase ngizwa izwi mangayesisa ngizwa izwi elithi yini nkosazane ukhaliswa yini kwenzenjani
bese ngithi ngiyabhudisha ngisakhuluma ngiyezwa ukuthi akhulumike bese ithi lesi lizwe hayi ngisuke inyembezi angikutha asuke inyembezi yisulu laNazaretha bese lithi izikhuluma-ke bese ngithi mina ngikhuluma ngenhliziyo ngingakhipha amazwi ngomlomo ngikhulume ngenhliziyo ngithi abakithi abasekhaya bamfungo bayakhuluma bayasho ukuthi bacela inhlambuluko ngokuba ukusuka lapha ekhaya yebo bayasuka nathi mangisuke ngiye la ngize la ekhaya lomphefumulo behambe nathi bezokhonza uNkulunkulu kodwa bona bafike besale lapha esangweni bephele khona ngoba abanabo ukungena ngoba bathwethulile amaNazaretha bathwethule ilungu lomndeni kodwa lelungu lomndeni lisaphila bathwethuliwe ngakho-ke abakwazi ukungena izimo engcwele bacela inhlambuluko amaNazaretha ngakho-ke lithi lelizwi lelihambe phela uyembhojweni ukuze uzobacelela yikho sengila ngiphinde ngicela ngesenkosini ukuthi ibakhumbule nabakithi ababasimelayo bangavungulako ukuthi ngifike ngakhuluma ngabakithi abalomhlongo bona basala ngaphandle inkosi ibusisezulu amen ngizogoqa nje eduze abantwana benkosi ngoba isikhathi sambile cha lana ngavulelwa ukusondeza kakhulu umbhobho sithawusondeza ngwamkhize mina ngomsondeza uqinise kancane amisizweni ngwamkhize mina into yasembumbulu la ngiqhamuka khona amen lana kwavela umkhuhlane ekhaya kithi kaMkhize umfowethu olamamile emhlane wabese edukula umama phakathi kombuzi kababa wathola udadewethu bobabili ngesikhathi esisodwa emva kaloko wasisela amakhanda abo bafaka endlini angasese manje ngilala abantwana benkosi ukuthi izocela kwabakithi kaMkhize labo malume kanene ngokunjalo bonke bebambisana ukuthi umama ngazi ukuthi uma kwenze nafuna ngenze njani ngoba lento ingiphethe kabuhlungu ukuthi umfutho lamamele ebuhlungu akaphathi umusi manje nabanje aba ngibaqobe mhla ka-20 noma lapho yokuDisemba wentenya kuphelile eseduzane abantwana benkosi ngiyacela uNkulunkulu ngathi angamkhumbula umama ekhanda lakhe libuyisele kuye ngendlela amhlahlela ngayo ubethele imbuzi manje yana nje manje ngoba udade usefikile kwabanye bomndeni wathi ucela izola ekhaya la ekhaya amathambo yamhlaba ngoba amathambo ahlukene phela umzimba kanti emagazini walisibheki ngathi mangivula ibhokisi abona ukuthi abantu engingabazi lapha ngisho ukuthi bantwana kuyabo kakhulu emshumayeli kulithuba elilungelwa bakuzocela mhlawumbe nje ukungilula ukuthi bekunje angenze kanjani amen ngiyakhetha inkosi yakithi ebuhleni ngophakama uNyazi Lwezulu ngicela amandla kumbe nqanga uNyazi Lwezulu amen ngicela uNkulunkulu wakithi ebuhleni mamaNazaretha afihle umngane wami angiphela kizwe yasinda ekehlela bakhonza abahle basezulwini bantwana base-Afrika izwi leziboshwa bewema babamkhuluma lizwe izwi lala uNkulunkulu wasemhleni mamaNazaretha uhlise lo mfula wakhe oyikhaya lemphefumulo
usizi lisiqela manje lihlelo baba phambilini besikhala sithi kuyizimuthi kuthulekile uNkulunkulu usevula amatshe manje wabeka obala ukuthi bavele ngaphezulu sekunzima futhi manje lezi ndaba esizizwayo uNkulunkulu eyiveza enhlabathini zivuka nemindeni yethu uthatha kwenzima sekuyakusiza khona ukuthi ngokukhona uNkulunkulu egcineni socasha ngaye sithumelela khona umthandazo ukuthi ngizithatha ngizibeka kuwe wemkhululi yizo-ke lezi ukuthi namanje sicela yena uNkulunkulu ukuthi noba-ke sesitshengisile ukuthi nani ukhulu laqhamuka khona lokhu impilo ingayi phambili ila mahlazo namanyala okhokho bethu abawashiya phezu kwethu sesicela yena-ke okuyena ukwazi ukususa amahlazo namachilo phezu kwemphefumulo yabazali bethu uNyazi Lwezulu ukuthi akangenelele mayikonkosi kukhona indaba engiyizwile lapho ikhulunywa ngomunye umfowethu ethi ithe inkosi yokuthula ingwethu eyikhothi idlala enhle noma isisukuma noma isicoboza izitha zethu uNyazi Lwezulu lithi mina engazi inhlambuluko yakini ukhona into ebuhlungu babuza abahle basezulwini esihluphayo yabona njengamanje khona abajahile abathi nenkosi izophuma ngoba manje sesiwuqoqile umndeni zokwenza inhlambuluko ekhaya ibaselwa uyena wayokhela egcekeni akwenziwe inhlambuluko akwenziwe inhlambuluko abanye abangenelani bathi ngeke sihlabe le nhlambuluko ingakenziwa sebeze bavumelana ukuthi ayenziwe inhlambuluko bayoyenza njengamanje kodwa inkinga la ikhona nenqaba la ikhona ukuthi umongo wale nhlambuluko asiwazi uqhamuka kuphi mhlawumbe konke sikuphethe nesikuzwayo ozalweni lakithi nelakini eyokuthi okhokho baxabana bebangeyinkomo baze babulalana sazi lokho ngoba sazi asikwazi ungale kokhokho bethu sonke amasikhuluma sigcina kokhokho ubuza ukuthi kushembele niyayazi ukuthi inhlambuluko isuka kuphi ngoba phela inhlambuluko isuka ngaphakathi enhliziyweni yabantu abantu bangena umhobholo bangena umona okuthanda ukuba nezinto bese benza izinto ezizobafaka ehlazweni mhlawumbe thina esemhlabeni zazi ukuthi uma kukhulunywa ngenhlambuluko ushinda ukuthi ugezana izandla yabona ungena emzini wendoda ungcolise uma ungakawuhlambululi umuzi wendoda awakayenzi inhlambuluko udingeka inhlambuluko ithini inhlambuluko ukuthi lowa mfana wona umuzi wethu ufuneka inhlambuluko ukuthi awuhlawula lowa muzi iyona inhlambuluko leyo uma kukhulunywa ngenhlambuluko kukhulunywa ngezici nezika ezenzeka kubantu bephila enhlabeni uthi ushembe mayekhuluma la ukuthi mina engazi inhlambuluko useyasho kwemfowethu uthi uthe ushembe ukhokho wenu wasemandulo owayethwala awucabangeke uma-ke kowakithi ukhokho kowakini mhlawumbe wesizukulwane sama-50 okuyena owaqala ungenisa umkhuba egcekeni wokuthwala inzalo yakhe indodana yakhe izale indodana izale indodana umzukulu nezizukulwane wehle njalo ngokhondolo wehle njalo kuze kuzofika kokhokho abafunga wokhokho bethu njengoba sikhona sonke la sishawula yini siphikelele ethuneni emva kwey'nsuku zethu siphikelele ethuneni kodwa masifika lapha ethuneni sifike ithuna livalekile akuhluleki ngoba ukhokho kwezizukulwane zesihlanu umile akadlule ethuneni ithi inkosi ilanga lokukhanya indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa khona abantu abafike bavinjwe ithuna bangadluli uzodlula wena ukhokho wakho uma engadlulanga ethuneni ngoba phela ezulwini awukwazi ukongena ushiya abazali bakho ngemuva makufika lapha ethuneni fike livinjwa ukhokho wakho ithuna lethi ngqi usho ukuthi selivalekile ithuna akusadluleki bonke abezabo bafike bangibuzeke ukhokho unqobelane sonke sizindoda lapha ethuneni sibhathwe ethuneni asiyindawo sithi sigcine sibe siphuphuma sibuyele emuva siyochithekela ngaphandle siphumele ezweni uma siphumele ezweni siphume idumbu zethu sezabona zadliwa impethu nentuthwane sesifuna idumbu esocasha kuzo bese kucashwa kuthina ugcine sewuyimini umthakathi kodwa indaba isuka kukhokho ugcine sewuyimini
engifuna ukuthwala ukuthi ndamsuka khona ngobani umoya wakhe udlulile ethuneni ingakho ithi inkosi amanaza ingakho kwesikhathi kathi umuntu uyazi iphupha kwabo osewangcwatshwa 20 years ago kodwa ngiphuphe ngcwatshwa kungani baba wakho engcwatshwe 20 years kodwa usumphuphe ngcwatshwa manje uphupha umngcwabo kababa usuke sekuyinhlanga mhlawumbe uNkulunkulu usuke semthethelela uma uphupha umuntu wakini sengcwatshwa isibili sonke lesikhathi bengakadluli ethuneni ibanqe idlule ethuneni manje eyemndenini sawuquna amacala akhe mhlawumbe amacala akhe bevinjwe mhlawumbe ikoleti bevinjwe mhlawumbe ukuthi wona umvenqanga wamthethelela umvenqanga usazodlula emndenini afika ayobanjwa inkantolo zasemndenini uma usuphupha engcwatshwa emva ka-20 years sonke lesikhathi besabhajwe ethuneni engakadluli manje lana engifike ngikhungatheke khona ngikhungatheka lezi zinto ey'khulumekayo ukamzala umnewethu uthi udadewabo unina unqunwe umfowabo ubule umfowabo wamdubula esemnquma wamfaka ethoyilethi wanquma udadewabo wamfaka ethoyilethi uma ubheka ukhona umuntu wamana nquma umuntu nje abesemthethweni efanele ikhona izitha abeyifuna kula bantu hleze nje mhlawumbe umnewethu waqapha mhlawumbe uthola ulimi lungekho angithi sihlala bakhumbula mawuthola ulimi kanyoke hawu kuzolunga uzoba nazi into ezizoyifunayo hawu wathola nje isitho sikadadewenu nje hawu kube kuphelele imikhuba eyenziwa abantu babehamba beya kubantu ababaphasisayo akanqeni athene ngifuna izitho zabantu besifazane lezo khanda abantu abula umuntu okade ufuna isibeletho somuntu wesifazane ushiya isidumbu zonke somuntu isidingi lezidlo empethweni ngoba efuna isibeletho utsheliwe phela utsheliwe ngathi obuye okhendwa kuye laba bantu bemabefa bayakuphi makowakithi uyakuphi uma besefile engasadlule ethuneni ngizodlula mina kuzoba lula ukuthi ngidlule mina ngoba mina ngiyigazi lakhe sonke sonqabelana ushembeka kwenzanga ukuna njolakhe lomuzo obese bona isikhathi ushembe sesifikile isikhathi abantu manje bonke sebengena umoya kaLucifer uLucifer phela umlazi wakho uyaziwa waxoka kulo ingilosi enkulu ezulwini waxoshwa wezemhlabeni wayesefunga ufumela ushembe wathi shembe uthi ufundisa ngokulunga mina ngifundise ngobubi yothi abantu batshela inhlanzeko nabatshela ubunuku yothi abantu bafundisa indlela eqondile bafundisa indlela egwegwile wabona ushembe uthi uLucifer manje uhamba ngenyawo kubantu ngenxakeni nje abantu abathe athi umuntu ngizothiwa ngihamba ngepophomeni yonke ezimpophomeni yonke ezimanzini le ndoda kuthiwa yashaywa yabaleka esitashe emfuleni yenza yobeka imikhuba njengoba kuthiwa lapha emfuleni bahloniphise kuthiwa kunomnumzana cha kusho le ndoda le eqhamukise emakhandakhanda eqhamukisiyo yonke into athi umuntu kuthiwa hamba kolanda inyoka emanzini wolanda le ndoda eyaxabana noNkulunkulu kunjengokuthi abantu bakini uma beqhamuka bezilokazana angithi namhlanje umuntu nami ngikhule kusho njalo ekhaya hhayi khona inyoka yedlozi yini umuntu wakini aqhamisa inyoka laba bantu babedla ibiba besaphila ubulawa inyoka khishwa amafutha aqatshwe ngawo umuntu ucabanga ukuthi uzodlulana nethuneni inyoka imphambi kwakho ngifuna mina amafutha angiphelela kulakithi izulu lakanyoka ngoba amafutha afa umzimbeni wakho ngifuna wona imbophe inyoka ngolunye usuku ushembe unyanga yezulu uthumela umvangeli wayesengumshumeli madonsela eyongenisa umndeni wakazikode ekhaya yogeza ufake ekhaya uthumela inyanga yezulu ngangikhona ngisewumfanyana ngalesikhathi siyafika lapha umshumeli madonsela uyakwenza konke uNkulunkulu amtshele kona ekugcineni usethi-ke abusagaya utshwala lapha ekhaya akusekwenzeki ukuthi kuhamba isikhathi bayabuya bakazikode bathi hayi madonsela lapha ekhaya sikusenza umcimbi uqhamuka izinto obala nje amachala agcwala indlu lamachala agcwala icele uma kuthi kukhishwe ithebe lamachala abazana sisukume ajahula abantu abaphethe ithweba abahagamele bakhuze azagcina umuntu isekhohlile ukubona isithebe apheleze nesithebe kulahleka inyama zibambe inyama iphume phakathi komlenze zihambe
ziphumele ngaphandle ukuthi siyinqaba nabantu bendawo babuza ukuthi qhamuka lezi nje ingaka ezinezisu endeni phakathi ziqhamuka phezulu lethu waze wathi umshumani madonsela ihlaisuthi ayithathe imbobo igwaze ngembobo mathe igwaza igagame ifuna ukuxhuma njengefuba esihlaisuthi iwe phansi wathi akuthatha amanzi abilayo zibhunyele ngamanzi abilayo mayithi uyabhunyela isikazi ishona ngala ithele ngala ihlaisuthi ishone ngala inja ishawa umuntu ophethe isebe iphume ngalo inyama yonke yaginqikala wathi madonsela haya ingangami asambe ngisokulela uNkulunkulu makufikwa lapha ehleni lakhulunywa khona icathulo lakhulunywa khona icathulo kwaqhamuka izinja embili zadlula phambi kwemoto isathi imoto sasimeni bantu bakazikodwa sikhuluma icathulo sihamba nabantu umzane bakazikodwa abanye abazilutho bathe asimeni sikhuluma icathulo isikhathi kuhlikwa nje kwaqhamuka izinja zashona izansi ngale kamacala bangena baya enkosini inyanga yezulu bathi baba bewungithuma umcimbi wathi makathi inyanga yezulu ehebe bekuthungile pho manje kwenzenjani baba lapho bakazikodwa uma wenza umsebenzi sekhishwa ithebe izinja zaziqhamuka baba yibhuza baba zibhuza izinja yishaya ithebe nenze njani baba sezihlaba ngembobo zashona sezithela ngamanzi zashona lezi zashona lezi usethi baba inkosi inyanga yezulu madonsela nibonile izinja enqamle phambi kwenu lapha esakweni seyifike eqala zabiza nimangalela zithi wena bothi inhlasini ayibasha ngembobo abantu bakazikodwa babe ngamaphisi bezingela kakhulu babethi uma sebethala inyomazane mabedla bese bedla nezinja badle bese bejijela izinja ama-ithele zabo mabethi bayijijele lapho izinja yikhothe mabefa bonke bangena ey'swini zezinja bahamba bohlala ezulwini lezinja ngesikhathi wena nibalanda nibafaka la sakho nakho naningazi nina bafika beyizinja kwakuyibona buyela muvalo ngithi umtshela abantu bakazikodwa bakhipha imbuzi bayinqume bese bejidela ehlathini zothi mayifika zithi ziyayidla bese nifika niyixoshe leyo nto yabo yophuma lowo kudla kwabo bokukhipha izinja nifike nigubheduzwane beke ihlahla bese niyabamemeza bese niyabathatha bofika bengasezona izinja bese nifike bese lezi nkomo niyihlabile lezi nkomo niyihlabe siyayivusa ngembuzi isithebeseni mayibonkosi uthi bofika bengasezona izinja bekhuluma ngenyongo ukuthi obaba bethu nami nawe ingakho la eNazaretha kuthiwa uma sewufikile bokunikela ngisho ney'ngcabo baboyinikela ukuthi inkosi angizazi ngangicatshwa ngabo ngicela uyikhiphe lezo yibiba nkosi engangicatshwa ngoba iy'ngcabo ezayifakwe oqamnofezele namabululu nenyoka ey'datshwe emzimbeni wethu ziyosibopha singadluli ethubeni lapho bengiqonde khona bengiqonde ukuthi inhlambuluko lesijabu ukwenza emakhaya asiyeke ugijima sokwenza inhlambuluko ushembe engakababuthi ngoba uyena yedwa owaziyo uzohamba ushembe azawufuna impande la qala khona ubonakala emndenini leso sizukulwane esaqala ubone emndenini abantu balelizwe babehlambulukile ingakho babebizwa kuthiwa abangoni babengaboni ngalutho ukubhenqa kodwa kuhambe kwahamba uma eseshaya uLucifer ezemhlabeni wafika abonisa abantu abansundu wabonisa base bephambuka endleleni base beqhelana noNkulunkulu ingakho abantu amapisholo abanjengami nawe uNkulunkulu wayebathanda bangcwele ngoba yonke into iphuma kumuntu omnyama ngiyadabuka njengamanje ngoba sekuya ngokuya manje amaqiniso siyavela naku sekuvela ukuthi uJesu owakithi eNazaretha mayibonkosi ongakeze usazokuzwa lo umhlaba phela manje uvele ushembe konke uvezobala ukuthi uJesu owakithi kwakuumuntu omnyama uJesu kodwa ngoba bathumbi kwesithubile kwakufanele bayigqibe sekusuka ikhondakhonda manje zaserasha zaveza amaqiniso zangena manje kuma-archives abo kwavezwa imfihla imiloko ngoba uJesu bekhunawo umuntu omnyama wabona sebemvalele wabuye sewushembe mayibonkosi uye lokhulunywa ngayo uNyazi Lwezulu lokhulunywa ngayo ababethu baligqiba emandulo angikho-ke kakhulu lapho ngila ngoba uNkulunkulu selakithi e-Afrika uzokhuluma ngokulahleka kwendaba yethu bakhonza abahle basezulwini abantu abalahlise kakhulu indlu yakithi ngiyaxolisa ngoba khona abantwana kodwa kufanele sibatshele ngoba nabo kusasa bazohlala ey'hlaleni zoyise
fanele bakwazi ukuthi indaba ilahleke konkosi ngoba indaba ilahleke ngesikhathi amakhosi esebutha abantu sebengasalawuli sebenawulwa konkosi waqala uSifo wangena ngenxebo wangena ngabakhuphuli ababezophila izimpi lento ngibela umgodi njalo ngikhomba khona ngoba amakhosi fanele asukume ezekhaya lemphefumulo ukuze kuyogezwa lento abayiqalayo ngoba amakhosi ayinemali kodwa kwakufanele alalele abaluleki babo abaluleki babo bakhuphuli laba ababhilizini uLucifer ngena ngabona bafundisa abakhuphuli ukuthi bafundisa amakhosi ukuthi uma ufuna ukuwina impi fanele kubulawe ingane encane uthatha umbungu kwenziwa ngayintelezi ukuze impi iwini ingabonwa ngoba ingane isuke seyimbungu zingaboni emahlweni imikhuba kaLucifer abakhuphuli ababhilizini bona babefundisa amadoda ukuxuphana indoda ithi noma isiphumile ebuthweni isiyowakha umzikazi isiqabane nomfowabo ivezana ithathe lemikhuba ivuka enziwa umkhuphuli lapha konkosi izoyenza umzikazi baxabane nomfowabo ngento encane amshaye ngezulu kanti befundela bangajunywe bafokazana omajini wayithunywe emakhosini ngoba wayazi ukuthi indaba yonakala emakhosini ubuhle kutholakala konkosi nobubi futhi kutholakala konkosi kuyajabulisa nje ngoba lese siwacelile ukuthi awafike emzini kaNkulunkulu afika siyawadukisa futhi siwashonisane ngabe siwamisele ukuthi abe ngamadoda amelane nale nto ngoba iwona afunakala kufanele ahambe phambili aqombe izizwe ngezizwe ebusayo ayihlanganise ugezwe labo bantu abafa bebuthwe yiwo amakhosi beyolizimpi bafele lapho enkundleni uma bebuya baya konkosi befunda imikhondo begcwele iy'ngcabo zey'lwane zey'mpisi nabo konke okungasile sebeyizilwane uma bebuya bezekhaya uya kumajiya ohlolayo athi umajiya ayowenza esangoma kanti ukhokho wala ekhaya wahamba egcwele amafutha amagubesi egcwele amafutha ey'mpangele nayo yonke leyo nto bese gcina abantu sebefaka iy'qhoma zey'mpangele nayo yonke imkhuma uthi uyaqina uzoba yisangoma uzoba yinto ukuthi uzoba mkhulu uzoba indlondlo uzoba yini ushemba kadalanga ukuthi umuntu uma ebuya ezemhlabeni abuye esilokazana wadala ushemba ukuthi umuntu uma ebuya uyobonakala emndenini ingakho ushemba uyiphatha kahle indlu lalakhoze uJehova angagcina ukuza kuwe ngephupho kanye nabakini bawufika ngephupho nangebonakaliso akasho ukuthi bawufika beyizilwane beyizindlondlo uma ukhokho wami wafa eThwala mina sengenzela ubaba isihlalo ubaba uma ethatha leso sibusi ethatha leso sithebe eyosinikeza abangaphambili asizokufika khokho wami ukhokho wami uhlengeyilwane lapho uyena ovimba ithulu singadlule ethuleni siyebona amathongo uyena phela ovimbile ukhokho wami zifika kuyena edliweni ezilwane ingakho egcineni obaba bethu behlaba iy'nkomo zitholakala iy'nkakhayi zey'nkomo zisophahleni imizi kodwa aphumi impendulo ngoba konke kuphelele ubaba wena wonke ubaba wakho ngoba wayemuhle umfundisi ehle inyuka la iphethe iBhayibheli uthi umenzele isiko ubaba wangenalutho kanti ubaba ubiziwe uyohlala uyobhadala lapha ethuneni uyohlala ney'honga zakubo ezazenza imikhuba lokudla umbakona kuzodliwa vele kuzodliwa yimi kodwa ney'lwane zabo kodliwa nabo sebabayizilwane wakhuluma la ekhaya lemphefumulo ethi ithele indoda umntwana ekhuluma la lithi singamadimoni iqiniso akhona amadimoni ngempela kaLucifer kodwa futhi akhona amadimoni ayithini sabantu sesathi zaphenduka iy'lwane uthi umpoka Macingwane wabona uNyazi Lwezulu lamvezela lathi ngifuna ukuvezela okhokho bakho basendulo ababethi bayizinyanga uthi wababona iy'mpondo lezi zonkoka uthi wathi sondela ubuye kahle uthi lezi mpondo enjani manje asondela inyama lezi kodwa sezaqina le mhlonhlo le iseziyaqina phenduka iy'mpondo uthi sebahlala mpona wami esigodini sosizi benza imikhuba bekulana benza yonke into sebehlezi bedinile zazaphenduka inhlonhlo le yaphenduka yaba izimpondo wathi sebafana ney'lwane sebaze bambila ngisho umsila ushembe usakhela ikhala emphefumulo ngiyazi ukuthi manje izulu liwisa amazolo abanye sebephatheke kahle kanti kubona kuyajabula ngoba lamazolo aqhamuka kushembe ayabageza mayibona inkosi ayazwela kithi enyameni ngoba siyagula siphethwe imikhuhlane yabo kodwa kubo kuyinsipho bakujabulela abasalazi lithonsi
ngawo namhlanje ushembe ubanyulile walulingane namandla wabanyula odakeni wabanyula emlileni wababeka la eduze kwakho bathola imvula namhlanje iwumpula kubo bageza bajabula bona kodwa thina sizubuhlungu ngoba imvula siyayisaba. Iyadabulisa indaba ekhulunywayo abantwana babantu nawe ithathu yenze ibe yakini usukuma uhambe ohlala phansi nomndeni udlulise lelo daba uthi le nsizwa kade ikhuluma la eqaleni ithi nginawo amandla kodwa umndeni uyangivimbela. Usukhulumile insizwa kaBombela wakhuluma owokuqala wakhuluma owesibili abezwa usunalo ithuba manje uphuma-ke wena uqhubeke usebenze. Uthi ke lo mfowethu anginayo indawo lapho engizobika kuyo la ubhuqa khona ushembe khona mayibonge Nkosi. Amen. Thatha lo mnikelo nawo mawubona ukuthi ayikho la uzabona uthenga impahla uyishisela imbuzi ngoba abantu bayatusa abantu abanekwabo. Uyathi umuntu angiqhamuka emhlabeni ingane kukude ekhaya majiye bengicabanga ukuza nomnikelo wemali unalo kodwa ekhaya hayi likhona ilutho pho manje kude ngani hayi sengisholo nje ngoba ukuthi cha usuzwile ngodaba olukhulunywa ekhaya lemphefumulo langena lokheleke enhliziyweni yakho musukuxhamazela sebebonile nje babona nathi ngani isizwini abajahile bona ukuthi ngiyokuzwa namhlanje kusasa lethi imbuzi bafuna inhliziyo yakho oqala ivuleleke beze ukuthi usezwini bese behlangana khona lapho eswini zempethu bathi awusezwini phela bona abasenazi isikhathi njengoba ngibheka isikhathi manje kusekusha u3 akusekho u3 bona ungunaphakade labahleli khona mabengakhishwa wena odakeni bangahlala futhi eminye iminyaka balinde kwasho omunye la ekhuluma wathi thina senendaba nale ngane phambi kwethu ngoba isiziyagcotshwa ingqondo yayo isiphambili ijahe esinye isikhulu sesibhekele ingane enceliswa umolokazana wethu yona ezozikhulula abasenendaba abathi sesimsulile lo kwafika isikhathi sakhe somphanga phansi kwetshe mayesefika kuthini ayikho indaba yakhe ngoba ngeke samthinta usegcotshiwe usezingeni eliphezulu uyicabangela iy'nkundla manje ulwa nokuphendla manje sokuba umfundisi ngeke sayikhuluma indaba yethu uthunyelwa umuntu la wesifazane bathi mntanami woza uzosibambela silindele yangane enceliswayo umfana iyona ethetha icala lethu abajahe lutho sebeyalazi ithemba lapho uthi kusazophela 30 years lo mfana ekhula akunalutho bona abasenalo phela kusasa bona ukuthi kusasa kuyaza isonto kungenzeki kumina nakuwena ingabe uwena wakusulayo babheka ingane yakho noma isizukulwane sey'ngane zakho. Ngiqondelana-ke bakhonza abahle basezulwini ukuthi lo mntwana-ke ngoba ukhala ukuthi amandla unawo akasenalo usefika omnye obondeni akusekho la yakhona uyena osenelungelo lokuthatha lo mnikela nawo osuke enhlizweni yakhe awubike lapho eguqe khona abikela uNyazi Lwezulu inkosi yamakhosi Nyazi Lwezulu angisenalo linye imumva mangithi ngiyabathinta bonke baphenduka Nkosi ibonkolo kufanele ukuthi ibonkolo kodwa imndeni isimkhombile ngicela Nkosi lemnikele longuphethe uphendule Nkosi ube inkomo nembuzi ngiyonikela ngawo Nkosi emzini wakho ekhaya lemphefumulo mayibonge Nkosi uthatha ufake envelophini abantu abanjalo hayi uyikhandele wena uthi ufuna ishortcut ungabe ukhuluma nomndeni into esilwa nawo umuntu angathi ngoba nginemali athi angifuni ukutshela uzalo phela umuntu uma enomoya usho njalo ufuna ukutshela uzalo mina kusho ukuthi sengizobapha inhlanhla cha akho nhlanhla esikhuluma ngayo la sifuna ukukhulula imphefumulo ebhajiwe ethulini ukuze ukuthi makufika isikhathi sokuthi nawe uyagoduka uba fice bepholisha isihlalo sakho bethi wena uyinkosana wena uyinkosi wena sakhululwa uwo makuyindodakazi betha wena ntombi yami wena undlunkulu lapha ekhaya makumakoti bethi wena sakhululwa uwo hayi indaba yokuceba mabephumile esigodini sosizi bahlala nomveli nqanga bahlala ngolamathongo bayokupha lento abakuphayo impilo into enkulu ebalulekile uyazi impilo yini ukuthi uzale ingane ehloniphana ezenza okulungileyo mawutshala imbewu ikhephuzele imbewu ikhipha ukudla mawufuyile inkomo yakhe inonophale zizale ingane maze esikoleni zibuye zilungile zingabantu mawusebenza ungaphephuki inkomo zakho zephakele ikona kulunga iyona nkokhelo yakho iyona kuphila lo iyona mpilo ukuceba kusuke sekuyibona beyibuyisela amafako ungakujabuleli nawo ukuceba mhlawumbe kusuke ithonga elicebe ngokuthwala libuye likhole wena bese likunika leyo nto kanti lihehela ukuthi mawufuze kulo
okufunakala ushembe akhuluma ngawo okuqembu ukuthi nazandla zekanjena uJehova phezona usebenza ngani ngazo ufuneka lelo life njalo mayibonge Nkosi abantu abaze bakhulula abantu abanjani nabantu abaqhamuka mhlawumbe eCape Town bahamba ngamabhanoyi ingekho indlela yokuhamba noma baqhamuka phesheya yibo abaze base nomnikelo wemali bawubike uNkulunkulu hayi kodwa uthi athatha imali ayishisele impepho abese yagibela kumele efika la ahlike ecrossini abese yakaramdala ayilapho manje ayoshiya impepho oyisemkhulu lapha kade eshisela impepho cha aphumelekile lo ukuthi usuke nemali bese uhlika la esabatha uthenga imbuzi uzalala imbuzi mawuyithenga ayidlule ngasenhle ekhaya ayibikwe uthi lithi uNyazi Lwezulu lezi imbuzi abantu abambi njoba betho ihlomkhulu isele ekhaya empepho ingoba lezi imbuzi babambelela kuzona uboya bazo thina boshebe sifike sibadilize sibafake ekhaya empepho imbuzi bese iyoxoxa noNyazi ehleni Nkosi mkhamuka endlini yasekuthini izothi icalile ukuthi mayibonge Nkosi ingakho sikutusa ukuthi abantu abakukhuthalele ukuthi abafuna impahla bese beyona lekhaya mayibonge Nkosi akube ukuthi kufike egcineni la ungasakwazi ukuhlehla njengalezinsizwa kade ikhuluma lensizwa le ubona ngisho ushembe ngaphakathi ukuthi ayinalo imuva ayithathe lo umnikelo ingoqa ihambe unikelo ngaphandle makusha abantu bakini beyikhulumela bona bethi umntana mphuthumo thatha umnikelo ukuthi uhambe unikela ngawe ekhaya empefumulo kusho bona ibona sebevumelene nomntwana nqa kodwa mawufana nami nawe unekwenu hamba uyobika impahla ekhaya kini mne wethu ungalinge lizwile ekuqaleni njengoba ngithi njengoba ngiqhweba nje ungikhalela la uthi bathi abakuthi usebantu lokade unqonyela udadewabo uthi abantu bethi hayi hlaba imbuzi ubageze ungalingi ukuchitha igazi ngoba wazi ukuthi lo mkondlo kade nqoma abantu ubebenzana ngoba uzochitha igazi ondlilwane zakhe ikhupha inye kuphela into uNkulunkulu asicela ukuthi akuphe yona manje thola imphefumulo ba uyilethe uNkulunkulu abeze la ekhaya empefumulo ushemba bese balanda uyena kuphela okwazi ukubusela izicubu zabantu kuhlanisa amathamba ahlahleliwe abese ezobafaka ekhaya empefumulo abenze lokho okulungileyo 242 ehla moya oyingcwele engena lafa kwetholela laselenziweni uyena uzongena kuwo wonke lo mzimba walo mama ahlanganisa amathamba kuyisele ulimo ngabe lakhishwa amthunga amtale kabusha abese khipha izikhambo olanda izicubu lezi ezithathiwe zalomuntu ayibusele emzimbeni womntwana nakuzimbeni wamama wakhe amdala abe umuntu mayibonge Nkosi ungakulingi ukuchitha igazi emzimbeni kayihle njengamanje njengoba impilo ngobhola kanje ngiluleka wena ke mna wethu okade lawo ungachithi igazi cela amandla lohlangana nalapho ezwana nabo uzami ithola inkomo ekadadweni ekadadweni ihlangene umawethu bese nithi leyodwa zimbili leyodwa Nkosi sicela uhluthe lonke ithonga noma idlozi asegange ngalo lomndeni ngoba usho ukuthi njobenza lento emndenini njobenza lento emndenini ulandela ukhondolo labantu ababenza lokho emndenini amen bonke kusuka emandulo abathwetshulo baganga ngawo beganga umndeni ubathwe umthatha izicubu zabo uthwala ngabo sicela ubahlwithe shembe usuka emandulo balande kulabo asebehlenda ngoba uthi ushembe ithi inyanga yezulu umubulela umuntu uyavuka aqoqoshe kwena emahlobo ahlale kwena manje lo babethwala ngabantu bomndeni mase befile wonke lo mndeni abathana ngawuphenduka ube yilwane zakhe ngalefeni aphinda ayithumele khona egcikeni futhi uphinde kuvuka omunye ozolawula lezi zilwane uvuke umfowenu alawuli
umndeni wakini wonke lo sowuzilwane owenziwe ilwane thatha lezi imbuzi embili eyodwa yokuthi uNkulunkulu abaqhuma benza abantu bonke labo kusuka umnyoko nomthathu ekhehle kuze kufika empandeni yabantu ebenziwa njalo bese kuthi lenye bonke ushemba abahlwithe azoba ekhaya lemphefumulo mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi nakini kuyenzeka kuphela okwakini kuthule nokwakithi kuthule okwalomfowethu kuvele baba nawe unalo ilungelo lokunikela uNkulunkulu ufune uthe umvangeli sizofuna sizothungana sofuthe kabani licala sathwala kanzima kangaka ubani losithwesele ubani ovula amasango bese siqaphela into eyo ukuthi konke okwenzayo uyibheke ukuthi wena uqobo lwakho uphethwe ngakuphi ungakhabaduli uthetha amacala akukayihlo kanti uphethwe komalume kanyoko kagogo nobade kusho lo ethi utsheliwe ukuthi uphethwe komalume kanina okuchaza ukuthi yonke into yakhe iqala khona ukhula iqhamuka iqala kagogo hayi ukuthi uphume kagogo uphume kini ngokujahekini uthi uthetha amacala cha hlakula khona la uzalile khona ngoba uzalile ensimini eyemile kusho ukuthi nawe wemile nalabantu ozale kubona bemile lungisa bona mayibonge Nkosi hayi ngathuswa ukhwaqabana lwezulu ngakabi ngobusebusuku ukhwaqabela izulu sesizoma ngoba inhliziyo zabantu ngiyayibona ukuthi uNkulunkulu manje ziyabaleka manje ngeke basele kodwa singakhohlwa ngesikhathi esizayo sokuthi bona basilinda basibekezelela abasho ukuthi sekhwaqabela izulu bathi asimlinde lo mntwana ngoba laba sesibabulele lo singambulala uzokhula ngomkono abese ekhaya lemphefumulo uboze ekhaya lemphefumulo uyimisele ubekezele mayibonge Nkosi ungakhamazeli ungajahi nakithi akumnandi njengoba siguqile kodwa sikhuluma izwi kaShembu ufuna njengoba linjalo lihlale ey'nganeni emhlabeni ukuze bakhulule imindeni yabo ngoba abantu abangale kwethuna bafuna ingane nesibindi thina sinasibindi siyashesha ukukhathala kodwa ibhola njengoba kungeni World Cup ungalibuka namanje ibuka ubuka ngisukuvuka nango-1 nango-2 sekudlala iPirates dlala iBrazil likhuthana nakulo akukhuthalele awubukele World Cup ukasezulwini yokulalela ufunele imindeni yakho ukuphumula aphesha kwethu musuqhamazela musujaha sikhethiwe umndeni akekho umuntu oze emhlabeni ezela mahala sizothetha amacala ingakho safika emhlabeni sifumbethe isandla sokuphosa nesandla sokhola safumbethe lemthwalo yakosikanyoko kwesikayihlo Adam no-Eva iyona umndeni ekhanda umuntu le umuntu akakhandeki bengahlangananga inkaba zombili inkaba kayihlo inkaba kanyoko bese kuqhamuka ngeke uze ube khona emhlabeni kwaphoqeka ukuthi nakuKristu uqobo ukuze abe khona emhlabeni thintana inkaba kaMaria noJoseph ukuze kuqhamuka uJesu emhlabeni bambone ehamba ngenyama ngoba uNkulunkulu noma umoya oyingcwele kodwa kuyaphoqeka ukuthi eze azongena esiqwini senyama ukuze ahambe nabantu bambone akhombe mayibonge Nkosi thina-ke sinenhlanhla wethu ilobe eshintsha-shintsha-ke phambi kwethu ilobe eshintsha-shintsha phambi kwethu kodwa angasikhetshile bakwethu sizele ukuvakasha sizele ukuzohlola udabukela abasuke bengazelele ukuzohlola abazele ukuthi sifuna ukuzobona kuyadabukisa-ke lawo uzothwala icala labo wonke labantu abangaka usathwelela kini icala uzobona kulo muzi impela siyacela uNkulunkulu akasibukhula mayibonge Nkosi umqondo ethi bebanzi uma inhliziyo zethu siyithatha siyinikeza uShembu sehlisa umoya uShembu uzohamba phambili uzosilungisela imindeni yethu amen mayibonge Nkosi kodwa singakhohlwa ukuthi uShembu akajahe embuzi akajahe enkomo ajahe imali ufuna inhliziyo yakho inhliziyo yakho mayiphelele umzwilo kade khuluma akukho la ithemba omnikelile khona ukuthi ubezosebenza kodwa abantu bakubo sebeyiwelile igaba eyithize bawela amafindo bawela amazibuko bawela amagxathi pho mina nawe uma inhliziyo yakho iphelele angehlulwa yini uNkulunkulu akanalo phela ubandla uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho ukuthi awuzenzisi yini ungenzisa umuntu onemali umuntu onemali yathi makuthiwa uqoquzana njengoba kade esho noxhabhashi kuthiwa liqoqundeni abesethi omunye wabo hayi bafowethu mina ngihlalele lento mina ngisazokhanda mina ngisawubukela ibhola sizolibona ntambama uyafika ntambama kuthiwe naye manje besicabanga ukuhlanganisa inkomo nembuzi uNkulunkulu manje uzomnika inkosi ngomnike imbuzi
zonika inkomo embili ngitshela umasipala amaningi zaqhubeka ngizaya emdlalweni lo mcimbi lo ubonakele ngcolile ngawuthatha ezinkomo efunakala uyanyanza lo muntu uyayiqhenya uyayiveza funakala inhliziyo mayibongozi bese kulandela ke inkomo nembuzi ngemuva ngoba yisiko lasezulwini mangicenga umveli nqangi kuyakhuleka ngenkomo nembuzi isiko lasezulwini kodwa into efunakala inhliziyo yakhe ephelele nokusebenza siyasebenza nje kusasa mayibongozi uzokungekho mina nje lokusabuthola kusasa phansi ngale mkhosheni sesingale manje lamkhoshona nali icala ngibona lolufufusa ngisabathi ngiyayiziba le ndaba yomuzi kaNkulunkulu uzwile kuthiwe manje ngizwile benikho uthi uqala wathiwa ngesonto edlule bonke abashumayela ngisonto edlule uthiwa bonke abashumayela maseqala lo muzi kufanele banikele kuze kubhale nje ebhukwini nangebuza manje lensizwa ithi lo muzi kufanele unikelwe izindlu zonke okukhulunywe ngabo wathiwa ufuneka iphalamende la inyanga yezulu efika khulu sathi sayibikela uNyazi wathi yena mthola mayibongozi lo muzi uthiwa kufanele ube ngaphambili njengoba ke kusethisa kangapha ke imizi umsebenzi emkhulu kangaka sengathi uNkulunkulu wasebuhleni angasiphi isibindi uthatha isibindi ukwenza into kaShembe kunjengokwenza into yomndeni uthatha isibindi ungabi nomngane umndeni uncenge ungezwa kwaze kwabe kathathu ngabili wesaqhubeka labantwana kade bekhuluma ukuthi umndeni uthe useyabafuna kodwa ngizwa kuthiwa ngizwe thina ukuthi bathi umndeni uthi ufuna ukuya ekhaya usukhathele wona manje cha lolo limi alifunakala awukwazi ukuthi esibhedlela ufakiwe esibhedlela uyolashwa kade ugula bese ufuna ukuphuma ngendlusuka uyadishadwa kahle esibhedlela kusayini okwenziwe yonke lapho abantu baqoqwa uNyazi ey'tampopweni ingane zakhushula zachitheka zalahla zaqoqwa uNyazi wayidala kabusha wayiphethwa zenza abantu mase zizophuma zizobika kahle ukuthi uNkulunkulu sesikhululile lungisanike ekhaya amen uma abantu sebeyinikelelile inkomo baneliseke ukuthi akuveli lutho akukho okuvela kwamacala bayeza abantu bazothatha isigaba sesibili bazotshela abantu thina kufanele bayilungise emakhaya belungiselela ukuthi bazokhuleka uNkulunkulu ukuthi abaphe usuku lokukhululwa kwemindeni isiye emakhaya njengoba isiye emakhaya sekuzosuka nesigubhu sesibongo labo abantu ababenganakiwe ngoba inhloso uShemba yenzile ukuthi thina besizenza izinto ngoba uNkulunkulu nokhokho bethu bezenza kodwa besikhanganene labo bantu abafele empini abangazange banaka abazange bafunga abangaziwe ibona ababulala umndeni ngoba bona badliwa ingulube ney'mpisi nayo yonke into uShembe kuzolanda bona labo bokuqala bothi uma sebegeziwe bese bebuya sekuzabona amakhosi ney'nduna nondlunkulu sebeza nayo yonke inzala kade beyibulala kuze kuzofika okhokho labo esibafungayo uma ugijima wenzela ukhokho wakho isihlangu ukhokho wakho isihlangu wenzela umuntu owahambe ephenye ikhankasa ebiza amadoda siyafika leso sihlangu ukhona nje emndenini lo muntu onjalo phela kusho ukuthi makuthiwa ukhokho kusho umuntu oyingilosi kushiwo ngoba umuntu lo oyisigaba sesine kusuka kuwena oyisigaba sesine kuba wena kuba uyihlo kuba umkhulu bese kuba ukhokho umuntu wayizolo lo ukhokho kwakhokho umuntu wayizolo uShemba ukhuluma ngabantu basemandulo uShemba laba kade bekhuluma ngizwile bethi umndeni ususiya sengathi-ke bantwana benkosi sonke imindeni masesesiyilandile sayisemakhaya singakhohlwa sikhumbule masesemakhaya sihlangane siwuzalo ngikusho lokho ngoba ngesabo kokukhuluma abantu bayatetema abantu bakuthiwa kukhulunywa kwemindeni kodwa makuthiwa kothenga i-TV ka-65,000 bahlangana manje abantu bayithenge baze badala imali eboleka kodwa makhulunywa ngomndeni umbuso sakhula manje kwenze amacala uma besesifikile emakhaya ngikhulumela ukuthi abantu bezwe ngoba imindeni iyakwazi uma sesifikile emakhaya imindeni isikhululiwe isikwele emakhaya nikhumbule phela ukuthi lapho emndenini khona abantu ababebulala abantu labantu ababebulawa umndeni wakini badinga ukuthi bayogezwa phela uShembe khale emphefumulo kuyadingeka ukuthi utholakale inkomo ezulwini-ke uma ingasekho inkomo ehamba ngamasonto nembuzi kuthiwa inkomo iyadingakala-ke phela imbuzi ukuthi inkosi sesibalandile abantu bakithi sawubafaka ekhaya sebezohlala nawe mvelinqaba kodwa nkosi sibona iy'thiyo manje bazofika ney'dumbu zabantu abababulayo
nazi inkomo Nkosi sithi bonke abantu abafa ngezandla zomndeni wakithi kusukela emandulo sicela ubabothe Nkosi lapho ubafaka ekhaya bageze basemazulwini omndeni mayibonke Nkosi bazongena kanjani abakini ezulwini babulala bazongenisa ukuthi bagezile cha phela nawe ukhipha inhlawulo qhuba imbuzo sheba bageze ababuyisele emazulwini omndeni ngoba abanye emazulwini omndeni ubaba wakho bayibulela ubaba wakho bachitheka igazi uzongena kanjani emndenini ngoba kuthiwa kamngeni umuntu ovuza igazi uzongena kanjani kuleyo baba phela angimcela intethelelo ubaba bese emgeza lo muntu akakwazi ukumgeza ngoba wambulala manje ufile nawe kwakho munye umuntu owazi ukugeza abantu uNyazi amen ngiyaxolisa bantwana babantu ngiyaxolisa ngicela ukuma la umvangeli ongale umvangeli umkhize uyosicelela isibusiso uNkulunkulu bani umvangeli lo ngale uyobe sesicelela isibusiso sibuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ungwali lesi sihlabelo sithi izono zami sikubani zandile kunene lezi ekhanda lami bani 160 bani 62 amashumi ayisithupha nambili esicela ukubuyisela ngaso uNkulunkulu umsebenzi wakhe isihlabelelo uNkulunkulu abuse isizwe labo bekhuluma abantwana bakhe amen umvangelo wenkosi useyosicelela isibusiso uNkulunkulu inkosi ibuse uguqa abangcwele zami zandi ngakunezinwe
Amen.